To pa recimo ta, luxury lifestyle, se pravi, ne vem, hitri avtomobili, nepremičnine luksuzne, to, kar pač vidimo, da nekateri so pred časom pač, ne, na Instagramu objavljali, recimo Damjan Mrlak, jahte, bejbe. Dobro, pozabi bejbe, ampak tako, ta luxury lifestyle. Mene to nikoli me ni to privlačilo, no. Jaz drugače sem skromen človek, no, iz materialnega, vidika. Nikoli nisem imel neke potrebe po nekem luksuzu, še manj pa po razkazovanju tega luksuza. Um, veliko večje zadoščenje mi je res, kakor si rekla, da vidim neki problem, ne, ali pa neko prepreko, ne, ko vsi mislijo, da je pač nepremagljiva, in rečem, jaz se bom pa tega lotil. Ne pa to, kakšen avto imam, ali pa ne vem, ure, ki jaz sploh ne nosim, ali pa ne vem. Ampak to je moje osebno pač prepričanje, moj način življenja. Vsak, ki je obogatel, ima popolno pravico, da sam odloča o tem, kako bo svoj prislužen denar zapravil in kako bo to manifestirano zunaj. Poslušajte Money How, ne bo vam žal.